Gospodine predsjedniče, molim vas da date ocenu izvedenog prikaza sposobnosti. Oficiri, podoficiri, vojnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, veliko vam hvala za ovaj veličanstveni dan. Na impresivan način obeležili smo Dan pobede nad fašizmom i još jedanput pokazali kako vraćamo dug onima koji su stvorili slobodu. Srbija je slobodna zemlja i nikome neće dozvoliti da njena sloboda bude ugrožena. Na vas smo ponosni, vi ste ponos Srbije i vaš rad, trud, marljivost, opremljenost i obučenost ocenjujem sa vrlo dobro. Živela Srbija! Dame i gospodo, ovim je završen prikaz sposobnosti Vojske Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova